Amakuru agezweho mu karere ka Burera, abasore babiri bishe umuntu bamuziza kuryamana na mushiki wabo. Hagati aho ngaho twe tubahaye ikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Murakaza neza mu muryango mugari wa Kadamu TV. Nk'uko amakuru abivuga, abasore babiri bo mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika bakubise Nteziyaremye Adrien bamwica bamuziza kuryamana na mushiki wabo w'imyaka 25. Nteziyaremye yapfuye kuri wa 16 Gashyantare 2026 nyuma y'uko yajyanywe kwa muganga ari intere bikarangira apfuye. Umwe mu bo mu muryango wa Nteziyaremye yavuze ko nta yindi mico mibi bari basanzwe bamuziho yatuma yicwa nk'uko yishwe. Ati twari turi mu murima turi guhinga nibwo baduhamagaye ngo umuntu wanyu arapfuye, tuti yishwe n'iki? Bati bamugiriye nabi, bamuhamagaye bamujyana ahantu mu rugo, bamugejejeyo bamwinjiza mu nzu baramukubita baramwica. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanika Sebagabo Prince yabwiye TV1 ko bikekwa ko Nteziyaremye yishwe n'inkoni yakubiswe nyuma y'uko afatiwe mu rugo rw'abandi asambana n'umukobwa waho w'imyaka 25. Ati uwo muhungu wapfuye asanzwe ari inshuti y'uwo mukobwa basambana bisanzwe. Agiyeyo noneho bararyamana, basaza be bamenya ko ari hari, barabakomangira batangira kumukubita. Yajyanywe kwa muganga ariko mu rukerera arapfa. Uyu muyobozi yavuze ko muri abo basore babiri umwe yahise atabwa muri yombi, undi agatoroka ndetse n'umukobwa bivuga ko yasambanyijwe akaba ari mu maboko ya polisi. Abaturage babonye ibyabaye bavuga ko uyu musore yari yakubiswe bikabije kuko yari afite ibikomere mu maso ndetse ataka cyane ko ababara mu nda ndetse aruka amaraso gusa. Itegeko riteganya ko iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye urupfu, abahanwe n'icyaha bahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 15 ariko kitarenze imyaka 20 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 5 ariko itarenze miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Wari wajya gufatana ibyo kurya n'ibyo kunywa, wamara kubirya no kubinywa ubundi nawe bikakurya mu nda, bikaba ka cya gisakuzo kivuga ngo urarya nanjye ndakurya. Birumvikana neza ko aha ngaho uri mu nzira nziza zo kugira ubuzima bubi. Gusa niba ushaka gutandukana n'ibi ngibi, Farikao Bar Restaurant ni igisubizo kuri wowe kubera ko twebwe dutandukanye n'abo ngabo. Tubafitiye ibyo kurya byiza kandi by'amoko yose, ibyo kunywa bitandukanye kandi byujuje ubuziranenge, ndetse n'amacumbi meza uryamamo ugatandukana n'amavunane icyarimwe na stress. Bivuze ngo ni ahantu heza wasohokana abawe cyangwa se ubwawe ku giti cyawe ubundi mukanezerwa. Farikao Bar Restaurant dukorera mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Base ho mu mujyi wa Base ahazwi nko kwa Nyirabasare. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero igendanwa ya 0788 29 22 99 cyangwa se 0722 19 22 99. Farikao Bar Restaurant muri sanga mwese.